Phesenthe dzi paḓo fusumbedza maḓabula dzi bveledzwa vunduni ḽa Limpopo. Fhedzi zwi khou konḓa vhukuma kha vhorabulasi u isa zwibveledzwa zwawe maragani vhunga bada dzi siho kha tshiimo tshavhuḓi. R572 yo fhaṱwa miṅwahani ya furaru ine yo fhiraho. Nga hetshi tshifhinga vhathu vha vha si vhanzhi. I ṱumanya ḓorobo mbili dzi ḓivhelwaho zwa migodi. I dovha ya navha vhukati ha mabulasi mabindudzi mahulwane. Vhorabulasi vha tou shumisa tshomedzo dzavho u vala migodi badani. Vhari vha khou tshinyalwa nga ndaka nnzhi vhukuma. Hu pfala na vhathu vha khou lovha nga khombo dza mimoḓoro. You saw the footage on this road. The safety for us is a big concern. There's people traveling between Lephalale and Musina all days, working. So there's accidents on this road. There's people dying on this road. So there's nothing left of the road. So for us, it's a concern. Every day we use this road for our trucks to move our vegetables to the market, fresh produce market in Joburg and Pretoria. So we've got a lot of damage, mechanical damage on our vehicles, and also our product. When it reached the market, we've got lots of damage on our products. We have international clients coming in and also staying in the lodge. And the road is very nice till up the first border post, which is Vhorabulasi, and which is a national road. After that, it's a provincial road, and as you can see, there's nothing left of it. And people don't want to travel this road anymore. SABC News, Masro.